Ingoma zahinduye imirishyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko gahunda idasanzwe yari imaze igihe gisaga umwaka n'igice ya Etat de siège yashyizweho tariki 30 z'ukwezi kwa Gicurasi umwaka 2021 ishyizweho na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gahunda yo gushyira mu bihe bidasanzwe intara za Ituri ndetse na Kivu ya ruguru, kuri biravugwa ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yabatangije politike ndetse na gahunda idasanzwe yo kuba yasubiza inyuma ndetse yakegezayo iyi gahunda ari igamije gushakisha amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva kandi kwa 30 Gicurasi 2021 nibwo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yashyizeho ibihe bidasanzwe Etat de siège mu ntara za Kivu ya ruguru ndetse na Ituri, aho abayobozi n'abasivile basimbujwe abasirikare ndetse n'abapolisi. Iki gihe kandi Perezida Tshisekedi yavuze ko byakoze mu rwego rwo korohereza gutegura operasiyo zo guhangana n'inyeshyamba zigije akaraha kajya he mu ntara za Ituri ndetse na Kivu ya ruguru. Ibi bikorwa kandi byakomeje kunengwa n'abaturage ko ntacyo byigeze bitanga mu rugamba rwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro, ndetse biragaragaza ko abakongomani benshi batuye burasirazuba bwa Kongo bakomeje kugenda bagaragaza ko bakomeje guhekurwa, ndetse ibyo bikomeza kwangizwa n'imitwe yitwaje intwaro mu gihe kirenga umwaka n'igice. Ubuyobozi bwatswe abasivile bugahabwa ingabo ndetse n'abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo riheruka gusomerwa kuri radio na televiziyo y'igihugu RTNC, byemejwe ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yashyizeho abayobozi bashya biganjemo abasivili mu ntara ziri mu bihe bidasanzwe ariyo Kivu ya ruguru ndetse n'intara ya Ituri. Muri abayobozi kandi bashyizweho twavuga nka Kennedy Kihangi Bindu wahawe kuyobora umujyi wa Goma asimbuye CSP Kabeya Makosa Francois wari umukuru wa polisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. By'umwihariko kandi wari ufite inshingano yo kuyobora umujyi wa Goma umaze igihe ku gitutu gikomeye cyane cyo kwigarurirwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atangiye kwegereza abasivile ubuyobozi nyuma y'uko abaturage benshi bakomeje kugenda bamushyira mu majwi ko nawe yabafite uruhare rutaziguye ndetse n'uruziguye mu gutuma uburasirazuba bwa Kongo bukomeza kumvikanamo ibibazo by'umutekano muke, ndetse kandi mu bayobozi bagiye bashyirwaho hirya no hino mu mijyi ikomeye cyane irimo nka Butembo ndetse na Beni, akaba n'abari abasivile baje kungiriza guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru Lieutenant General Constantin Ndima uri ku gitutu gikomeye cyane cya Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu gutanga ibisobanuro byuzuye impamvu inyeshyamba za M23 zitari guhashywa, ndetse impamvu akomeje gutangwa amakuru y'ibihuha muri perezidansi igaragaza ko igisirikare cya Kongo FARDC cyaba cyiteguye kuhangana n'umutwe nyeshyamba za M23, dore ko byagaragaye ko amakuru ahabwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ahanini aba ari amakuru y'ibihuha amwizeza intsinzi, mu gihe nyamara umutwe nyeshyamba za M23 wagiye ugaragaza ko wagiye ufata ibice bikomeye cyane mu mirwano ikarishye bagiye bahanganamo n'igisirikare FARDC cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Kennedy Kihangu Bindu wahawe kuyobora umujyi wa Goma aje kuyobora uyu mujyi mu bihe bikomeye cyane mu gihe nyeshyamba za M23 ziri kubarizwa mu birometero bike cyane bigaragiye uyu mujyi, ndetse n'umujyi umaze iminsi ku gitutu gikomeye cyane, aho ingabo z'akarere zageze mu burasirazuba bwa Kongo ziri ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC bose baje kugota ndetse no kurinda uno mujyi ucumbikiye abarenga hafi ndetse basaga 2 miliyoni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Butembo kandi nawo umwe mu mijyi ikomeye cyane uvugwa kenshi mu burasirazuba bwa Kongo wahawe Bwana Gasereka Muhinda Jinot ugomba kungirizwa na Paruku Katamira Flora, akaba ari abayobozi b'abasivile nabo bahawe kuyobora umujyi wa Butembo, ndetse umujyi wa Beni ubarwa nk'umujyi mukuru mu ntara ya Ituri wahawe kuyoborwa na Kambare Maremba Emmanuel wungirijwe na Madame Kavira Kitwa Ndumba. Akaba ari abayobozi nabo b'abasivile bigaragara ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atangiye gusa nkaho ashyira inyuma gahunda y'ise Etat de siège igamije kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri teritwari ya Beni kandi yahawe Kambare Job ndetse Roger ugomba kungirizwa na Muhindo Salama, mu gihe teritwari ya Rubero nayibarizwa mu ntara ya Ituri yo yahawe Katembo Kanyaguru ugomba kungirizwa na Kahambu Tsongo afatanyije na Mbusa Pilipili. Akaba ari abayobozi n'ubundi b'abasivile bakomeje guhabwa inshingano zitandukanye ndetse zikomeye cyane zo kurinda ibice mu gimitwe yitwaje intwaro myinshi ikorera muri Ituri kuri ubiri kubarizwa i Nairobi, aho bagiye kuganira na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu kuvuguta umuti urambye
bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu kandi ubuyobozi ku rwego rw'amateritwari, amarokalite ndetse n'amagurupoma bukaba bukomeje guhabwa abasivile, ni mu gihe kandi urwego rw'intara rwo rukiyoberwa ndetse n'abasirikare ndetse n'abavugizi b'igisirikare ku rwego rw'intara. Kugeza kuri ubu mu ntara ya Kivu ya ruguru, General Sylvain Ekenge umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu ya ruguru ndetse na Lieutenant General Constantin Ndima guverineri w'iyi ntara biracyagaragazwa ko bari mu nshingano, ariko mu gihe gito cyane bashobora nabo gukurwa muri zino nshingano zabo mu gihe bagaragazwa neza ko bamaze kunanirwa guhashya ndetse no kwirukana umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse gushyiraho abayobozi bo mu materitwari b'abasivile. Hari abasanga ko bisobanura ko ibihe bidasanzwe byashyizweho na Perezida Tshisekedi byaba bigeze mu marembera, cyane ko mu byo byari byashyiriweho mu kurwanya imitwe itwaje intwaro ntacyo byatanze, ahubwo M23 yakomeje kwigarura ibice binini by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru umunsi ku munsi, ndetse inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zivugwa kugarura ibice bigiye bitandukanye ndetse bikomeye ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ziragaragazwa nk'ikimenyetso cy'ubutware mu gihe igisirikare cya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa ababo barimo FDLR, Mai Mai Nyatura, FPP abajyarugamba ndetse n'imitwe nka Rudi Urunana n'ishamikiye ku mutwe wa FDLR yose ikomeje guhuriza hamwe imbaraga n'igisirikare FARDC cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibikorwa by'umutekano muke kandi byigeze bihagarara mu burasirazuba bwa Kongo nubwo humvikanye gahunda ya Etat de siège yashyizweho na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ahubwo bato z'igisirikare cya Kongo zageze kuhabwa inshingano mu bice bikomeye cyane nka Kivu y'Epfo, mu bice bya Bukavu, Uvira ndetse na Fizi. Zageze sabwa cyane n'abaturage kuva mu bice byose zahawe, nkaho bato ya 12 ikora mu ntara ya Kivu y'Epfo. Abaturage bakomeje kwishyira mu majwi ko ifatanya n'inyeshyamba kubahungabanyiriza umutekano, aho abagize ino bato ya 12 muri Kivu y'Epfo bagendaga bashinga amabariyeri agamije kwambura abaturage no kubacucura utwabo, abandi bakagenda bica abaturage mu buryo butumvikana, aho n'ubundi byakomeje kugenda bizamura impaka. Ibi byose akaba aribyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yifashishije umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya yasohoye kuri televiziyo y'igihugu RTNC, agaragaza ko kugeza kuri ubu bamaze gushyira hasi ndetse bizeye ko mu gihe abasivile bahawe imijyi ikomeye ndetse n'ubuyobozi mu burasirazuba bwa Kongo, abaturage bagiye kongera gufatanyiriza hamwe ndetse buri muturage wese akaba asabwe kuba ijisho rya mugenzi we ndetse no gukomeza gukurikiranira hafi umunsi ku munsi ibikorwa byose bikomeje kugenda bibahuriza hamwe, habe mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no ku rwego rw'igihugu muri rusange, aho bahamagarirwa gushyira hafi ndetse no gushyira hamwe amaboko no kuzamura igihugu cyabo ndetse no gufatanyiriza hamwe kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro iri kuvugwa ndetse ikora mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'urugendo rurerure rurimo amahwa ndetse n'inzitane, ariko kandi biragaragara ko igihe cya nyacyo uburasirazuba bwa Kongo buzongera kugira umutekano usesuye nk'uko byahoze mu bihe by'ibinyejana nka 2 bitambutse, dore ko kuva Repubulika Demokarasi ya Kongo yahabwa ubwigenge hatigeze humvikana ituze, ndetse nyuma y'ibihe by'abakoloni b'Ababiligi ku butaka bwa Kongo haracyumvikana ibibazo by'umutekano muke, ahanini bishamikiye ku moko ndetse bishamikiye ku mabuye y'agaciro abarizwa ku bwinshi mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo, aho benshi bahishura bagatangaza ko iki gihugu kizagira umutekano ari uko nta buye na rimwe risigaye mu burasirazuba bw'igihugu cyabo, ndetse benshi bahamiriza ko iyi ngingo nubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akomeje kugerageza uko ashoboye kose.